Document management sistemi su donedavno bili privilegija velikih kompanija ili državnih ustanova, ali sa prodorom informacionih tehnologija i pojeftinjenjem opreme, ovi programi su počeli lagano da se pojavljuju u srednjim ili malim preduzećima. To je aplikacija koja može da se skalabilno integriše. Može da radi na malom broju računara, može da radi na jako velikom broju računara. Mi imamo i instalacije preko 2000 računara u jednom sistemu. Tako da nije namenjena, da kažem, jednom portfoliju korisnika striktno. Namenjena je svima onima koji imaju želju da svoje poslovne procese stave u jedan sistem koji će im omogućiti da rade brže i efikasnije. Posjedovanje dokumentacije u elektronskom obliku nudi niz pogodnosti koje nisu dostupne kod papirnih arhiva. To je pre svega lakoća pristupa, ali i manipulacije dokumentima. Ne treba zaboraviti ni kontrolu, jer određenim dokumentima mogu pristupiti samo osobe sa odgovarajućim ovlašćenjima. Takođe, poslovni procesi se odvijaju mnogo brže nego kada arhive ili fakture putuju poštom ili pomoću kurira. Vreme komunikacije je svedeno na minimum. Pristup dokumentima je potpuno siguran i bezbedan. Zakonske forme su u potpunosti zadovoljene. Ta validna komunikacija u elektronskom obliku je vezana za digitalno potpisivanje koji garantuje autentičnost dokumenta. Vezana je za timestampovanje, za vremenski žig samog dokumenta koji će garantovati njegovu autentičnost i kroz istoriju. Tako da smo pokrili i oni deo legalnosti arhive, legalnosti dokumenta, legalnosti rada sa elektronskim dokumentom i brzinu u komunikaciji i brzinu u radu. Veliki broj različitih korisnika povlači za sobom niz problema, a glavni je korisnički interfejs koji treba da bude jasan i jednostavan ne samo programeru koji ga je kreirao, nego i komercijalisti u nekoj trgovinskoj firmi. Lako je komunicirati s njim preko interfejsa koji je potpuno logičan, koji postavlja pitanje s kojim možete po logici vašeg posla da komunicirate i uglavnom je tako i kreiran. Pozadina je nešto što je sasvim drugo. O pozadini bi vjerojatno mogli da pričamo danima, ali ono što je bitno to je da ono što korisnik vidi, to je pitko, lako i on može da bude potpuno siguran u rezultat toga. Mi naš proizvod naravno i dalje širimo, razvijamo i dalje nove module i on je uvek na nekoliko platformi. Na platformi koja je trenutno aktualna, na nekoj starijoj koju i dalje održavamo jer smo u podugovornim obavezama i na najnovijoj kao trend gde ćemo biti za izvesno vreme. Ali ono što je definitivno budućnost, to je benefit građana od ovakvih sistema u državnoj upravi. Kada se ovakvi sistemi preslikaju na to da i građani mogu da imaju benefit od toga, onda dolazimo do kompletnog e-government rešenja. Spider.net je savremen document management sistem koji u potpunosti zadovoljava sve potrebe jednog modernog preduzeća.